Welcome back to my new vlog. Hai lam sepi ani ketar vlog o. Kha khayo na rok jotono kaham na tongbai na. Hingke jungbo kaham no. Hingke babu hingke kisa hamya no ma hinai thui komongai nai thui nana hinai thangja hospital o miya thangmani. Hingke tabu jung masa tamsi ma tongo bin nana hingke ang jung masa tamsi nogo. Hingke basi sung berna thangja hingke parao borok sikuri jung masa tamsi hingke bawo bo miya ko thui nana hinai thamani ta ko pang thui maya ko thui kuri ko go blood bank o hingke ba doctor chesta khairi nai tongadi hinai mang toni riwi nai hingke ta sujara si maya ko thui kuri hinai hingke tabo ani busai bo phaijak babu noro hingke thui rinani hinai salayo hingga ose mo mana maya saimia chole sopai kapang hospital o doctor ba kok salai tong hini saw babu hingke phai borok kok khay kase saimane borok mane da maya da omo haida jinogo obo hayung dong hingke babu te mane sori hamya hoi tasa are hadi omo sai tong ani jirai hingke babu to sori hamya balokja hingke bithi jao hingke thui ma do ta bahai bo thui char bat ma nanai ta phai thui char bat nanai ta bai ke bo hingke bono mang thui tong phana riyang tong khana omo haida hingke noro subscribe khai korong ke subscribe khai de like de share khai de tin ni blog na pai thajara soya samnai tongni tabu khe ko khaitai kunai no tabu khe ntai kuna gorom jakha bo thungman aske thungjago bo tini satungo anke bon tawo to kure na hinde timu thumi to amake amani duty bo salpro no to adar mario salotin batai mungsa samu makhaya bono to atale mari nai gagi hingke tok bo kobangma bango do tabo hingke kerika phali parikha hingke tok bo tui phano kaham ke khum baya rokta gobabe tok komong tong hatabo anlogi dibo nogo sokpai kya hingke bo tok bahanti phaijak bajani hingke awbai songna hini sakumara tan khoka hingke amokhe srani banta khagina rekha bono rukui rine amo hingke tabo khesung ongko si masa se poultry bahan masa kha hingke desi tok hingke sinogo kurikha tongo haibano tok marok tok larok ta hingke tok chajaknai hai tok rok kurui hingke obagaine poultry bahan masao yangkhe ama tok tui mui song tongmani borokni bagui nokni tok tui ta tok putui hingke obose bo tok bahan tui phaikha hingke tok bahan bo tabo songui tongo ta hingke tabo ang ama hingke chaya hin sao poultry bahan chakha hingke bwsak rok sao hinui hingke bo tok tui bai chathung hingke ani bo sao bisma rok sao haibano thok jao hingke masao ta thok hingke ba hingke haile thok to tongoi tongkha ani mui bo hingke bono tabo ang kolui tongo bono je kisa hingke mui songkha hingke mui belai kolo ta kolna aram nangjago hingke kwbang kolui tongo ang hingke bono tabo ang taisa kholobai rigana hingke kholobai srapjak toni phaikha hingke kholobai nainai hingke tabo khe ang sakomara risini ke sakomara ri tongo tabo sakomara se banglai thangkana belai kwbang sini ama hingke yang khe bwsarani no rukuri kha cherai no cherai moi rukui tongo hingke angkhe kolomjak mui songmani bwsak rok bag wngtongkha hingke tabo khe bwtui sinai ta ama se angkhe cherai thuna bagui ma thangkha hingke ba amono kisa bwtui rok moi rok naidi hini sai kaw manta hingke noro bo teisa next vlog o malai phine.